parish church of Nuestra Señora de Gracia in Mabalacat was founded in the year 1712 through the fulfillment of the Augustinian Recollects mission for Pampanga and Tarlac, with Mabalacat becoming the focal center for missions. Surrounding the parish is Santo Niño Parish, Bamban, Tarlac. Kilagyunig pa po ng nakampoking banal na Espiritu. O San Miguel Arcangel, manwalo kasana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salang sang king dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamuamo kaya ka kinlupuigan sana ning Diyos. At ika, prinsipering ehersitos ning banwa, king upayan tinggap mo king Diyos.
Patulandungan me king impyerno ni Satanas, pati na ring aliw ang mga rawak ay espiritong luyin-luyin king yato, at manintong king kasirandaring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Oratio Imperata. O mapamakalulu, ang pamapagmalasakit ay igpami, lalapit kami kaya kakaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kaing kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may akamate na karinda kalatao. Adwan mingeni kaya kaing balikdan mo kaming mitmong lugod. At iyatsyat me kaya kami imakaulong mong gamat. Ing takot mikin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mo yung tabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mo rin pekapon min pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunan tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan dayti makasalikot, at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo in sablang pamagkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin Dr. Narcis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyula ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Pagkala mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo, impa magtagulaling din sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. Mula paboran miyawa kaniting sakit. Ipanalang mo rin miyaw na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkala mo lang alang hanggang kapainawan detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap din sabla, at ban makasap mo karetang mangailangan at pakakalulu. Manansanang pauli ni masabal at pamagmalasakit mi paking metong at metong, mikabiyas kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayang biye at kabanalan. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong. O kabanal-banalan ni Hindu ning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kagulangan mi. Nune bagkus mo kami ikabos kin sablang panganib. O maligayat kanwana na Birhen. Hindu ning Divina Gracia, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Kilagyunig pampon na kampoking banal na Espiritu. Amen. Lukluk tampo. Maya pagkat panapon po kaya kung kapatad kang Kristo, Kingal do iti pagmasusyan tayo, ing Catlung Domingo ning Adbiyentu. Panamdaman tayo po yung presensya ng ginubo salta mo. At ban maging mabungay at makabaldugan, ing kaya katampa magmasusi, agkatanda kayo makisan metong karing panalangin at pamagkanto. Di intensyones kaniting misa, kapasalamatan tangang pungat tsuketi, makatipon, members of 500 Club of Our Lady of Grace, para king makapasubaling kapag nasandari, Jose Pepe Hison, Elmerlet Villarosa and family, Manuel Gutierrez, Marisa Pangilinan, Mary Jingle Lansangan, Adelaine Malyari, Eloisa Malyari, Marites Baldemor, Elmar Bulan, Elvira Machuca, Nora Punsalan, Arlene Del Rosario, Nina Tonggol, Mike Angelo Kayanan, Ian Madlambayan, Diane and Andrea Adriano, Jeanette Laksamana, Priscilla Peña, Myla Galang, Donna Blesisila Tuazon, Marvin Baldemor, Emerito Amalia Salunga, Mary Ann Ubaldo, Rosario Kyuk, Emilia Policarpio, Alicia Kayanan, Noli Joseph Kyuk, Noel Joseph Kyuk, Edgar Gutierrez, Ricardo Nalo Jr., Presentacion Cruz,
Cessna, Roosevelt Capid, Bonifacio de los Reyes, at Nelson Maron. Paraking malagwang kapaldanan dari Joel Miklat, Aurora Bautista, at Rosalina Cunanan. Para ka rin kaladwa dari Alejandrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Antonio, Dionisia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Salome, Lucas, Consuelo, Juanita, Isabel and Bernardino, at Dingmaldang Kaladwa, Kim Purgatorio. Miso, Mr. and Mrs. Emerito and Malia Salunga and family. Tampungeni kimpa magkanta kindalit apamuklag. Ay
Ilagyonig pa, Anak, Espiritu Santo, Amen. Ingenu, manatiliya kay kayo. At kaya ka antimorin. Mayap agat panapon po kay kayungan. Maya pagat panapon po amo. At yutana kay Catlung Domingo ning Adbiyentu. Panagkat kay kayo, ngayon penandit, ganakantala kay lugtamu, ring bitbit at daralan na personal kay doon tamo kin Diyos, kaniting banalamisa. Antimurin, ganakantala ngayon rin kay katamong kasalanan na depatan kay may labas paruminggong yan at manyawad-tawad kin Diyos, pangkanita magitang karabat dapat marapat niyang pang kaniting banalamisa. Iyagkas tangin miyag nanagnan ing kapanisyan, itangan po magkumpisal ko. Kin Diyos amayupayang tutu at kaya kayo kapatad. Uling mi kasala kong bina, king isip, amanat dapat at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kan Santa Mariang Kapilamang Birhen, karin sablang Anghelang Pong Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalanyok kin Diyos aginutam. Diyos sa may pahinduto pagaluan na katamo, at king pangapatao na rin kasalanan tam, idala na katangin sana king jelang ang Amen. Manalangin tamo. O Diyos, asibol ning sablang tula, inganak mong Yesu Kristo, inatan na kaya kami, at karing sabla, ing masaya ng balita, ning kekang kapatawaran at diye, ding pusumi, manatili lang balisa, hanggang era akit, ing kapainawan at kapayapan kek. Ustan mong ing tulam, maging tulami. Ing lugod mo, maging lugod mi. Ing pamananggap mo kay kami, maging masaya mi yasanang pamanyalubong karing kekeng kapatad. Kaya bin Jesus sa tiyabusal mi, libutan na naman ning kapagsubukan. Maging masaya sana ring komunidad mi, at makatakman kingalang kupas aligayang sidya mo para karel. Itinganadwan king lagyo ng Jesus aginumi. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Sophonias. Kulisak ka, king tula, o anak ng babayi ning Sion. Israel, kulisak kang masikan. Magsaya ka't tumula, king puso mong kabilugan, o anak ng babayi ning Jerusalem. Ingginu, inalilana na, ing atol amisal dakkeka. Tinabi na no, ring kasalang mo. Ingginu, ing ari ning Israel, at siyo, busalyo. Ala ng dewakan, asukat mo sang pitakutan. Potang miras na, ing aldo ito,
Miras inganti kanining amano king Jerusalem. Sion katatakot, ding takdemo emuno babalag, emuno paboren mga lambot. Inginong kekang Diyos at siyo busal mo, metong yang mayupayang talapagligtas. Magsayayat tumula keka, kingkeyang lugod, ibayo na ingbiyemo. Terak yang kukulisak, mitmong tula, king uli mo, antimo ning aldo fiesta. Ingamano ning Ginoo, Salamat king Diyos. ing pakibat king dalit, kulisak ko king tula at saya, uling busalyo at siyo ing marangal at banal ng Diyos ning Israel. Kulisak ko king tula at saya, uling busalyo at yuing marangal at banal ng Diyos ning Israel. Ing Diyos yang talapagligtas ko, iya ing kakong panaligan, at ala na akong pitakutan pa. Diri na akong upaya at sikanan, iya ing kakong kaligtasan. Nung makananong makayibye tula, ing danum king mau, makanyan lang tumula, ring memaleneng Diyos, potang iligtas na la. Kulisak ko kintula at saya, uling busalyo at yuing marangal at banal ng Diyos ning Israel. King aldoy ti kekang idalit, pasalamat kayo king Ginoo, mawas kayo king keyang lagyo, ibali tayo karing sablang bansa ing depat na, ipamali tayo ban ni parangalan yang lagyo na. Kulisak ko kintula at saya, uling busalyo at yuing marangal at banal ng Diyos ning Israel. Dalit kayo king Ginoo, uli ning mayap adapat na. Pabustan yung iting balita, miras karing sablang bansa. Pabustan niya ing balang metong king Sion, kulisak at dalit. Uling marangalya ing banal ng Diyos ning Israel, at manoknangan niya busal ding keyang memalen. Kulisak ko kintula at saya, uling busalyo at yuing marangal at banal ng Diyos ning Israel. Kadwang pamamasa. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Filipos. Tumula ko sanang parati, king pamibiyebye yung makayagom king Ginoo, at iulit kong sabyan, tumula kayo. Pakita na nyo lang maya palub ding sabla, malapit neng datang ing Ginoo, kayo paibali sa lub, nune king sablayong pamanalangin, adwan nyo king Diyos, ingke kayong kailangan, at king pamanyawad yu, eyo kakalingwan, pasalamat kaya. At ing kapayapan, alalagpos, king abot ng isipan ning tao, pagkalub na kaya kayo ning Diyos. Ing kapayapan na yan, ing papanatili, king pangayagom yu puso at kaisipan, kang Heso Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Espiritu ng Ginoo at suka na ako. Uling tibura na ako ba ni panaral ke ing maya pabalita
karing pakakalulu. Hallelujah. 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 Inginu manatili kay kayo, At kaya ka antimuron. pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Numakanyan, naning sukat ming daptan, ngarang kinutang ding tao kang wan. Nganang may kibat, ninumaning makiadwang kapiblas ay malan, sukat ning idake, ing metong ketang ala, at ing ninumang ating pamangan, sukat na lang dakayanan, ding aliwa. Linapit la kaya ring mapila na talapan yung ilbis, ban pabinyag at kitnande, maestro, naring daptan mi. Pekibat na karela, eko si singil, sobra, king sukat yung singilan. Kitnan dyan naman ding mapilang sundalos ngara, kami naman, naring kekeng sukat daptan. Pekibat na karela, kayo kakwang kwalta kanino man, king kawamila tanim puwersa, o king ulining pamamatakot, managyo na kayo, king sweldong tatanggapan niyo. Ing kapanayan ding tao, migmulang meragul, at pigmulalan day one, inisip da king yana siguro, ing Kristo, inya nga ng one karelangan, ako, bibinyagan kayo king danum, dapat ing meto nga may git upaya, kesa kanako datangya. Kuman, karapat dapat agyang kalagmuman, karing tali ng sandalyas. Binyagan na kayo, king Espiritu Santo, ampon king api. Daralani ing kayang sabungke, banang daran, at ikawaning trigo, king sepu, at tipunan ng trigo, king bangan, at dulukana, ing sep, king aping, matadda, kapilanman. Kimyayaliwang paralan na agyagaan ng wan, agyagaan na lang ang wan ding tao, kabang panaran na karela, ing mayap abalita. Kapatid, ing mayap na balita ning kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Pasibayo po, baya pagat panapon, kay kayungan. Bayo tamo po, paike, king kakatamong reflection, king kakatamong meditasyon, king kakatamong pamigunam, anyawad tamong pamong kamasalan na isip ang puso, king banal na espiritu, patamong lubos-lubos na naintindihan, imburin ng ipayabot kay katamo, ngayon kaniting Catlung Domingo ning Adbiyentu. At nga tamong manalangin, come, O Holy Spirit, come, by means of the powerful intercession of the flame of love of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. Amen. Siguro po kakitse, yung kana akong susulod, kulay ang pink. Uling mahilig kong sumulod. Pink. Nune, ing Catlung Domingo ning
Adbiyentu, kulay yung rosas. Nanti mo po yung kakit yung sinindiyanda. The third candle for this third Sunday of Advent is colored pink. Ito po, pink yan. Pero na pong ipayabot kay katamo nining kulay ngayon malapit niya mo. Malapit niyang malapit ang panyatang na ning Ginoo busalta. Apat siya mo pong Domingo yan. Apat lang kandila. Ing mitatagan o ininamo kaning inintutuldo ko ngayon second to the last na po ito. So, bilang sabihan, kalapit na namo. Nya pinausan po ining third Sunday of Advent, Gaudete Sunday, in Latin. Bilang sabihan, rejoicing Sunday, gagaligatsung Domingo, mi paindatun a Domingo, paipiglas a Domingo, kasi malapit niya mo ing kayang pangabay busal ta. Malam mo mawari kay meto nga babaeng mabuktot at miraramdam ne, papaldak ne, inganak kay nga tiyanaw. At may bugna ng idayas ing bayong bye, king katawa na ning meto nga bingot. Something like that. Karin tayo intindihan in third Sunday of Advent. At uli nito, uling gagaligatsuya, ing tao, may kapirapal niya. E nanagwantan ing excitement na king panyatang na ning Ginoo niya, ing mensahe ng Juan Bautista, Kenny, Ebangelyong dindamtam, nga ring tao, they are so excited, nga nanunggawan mi, what should we do? O ito po yung bottom line po ng kwento ng San Lucas. What should we do? If the Lord is coming very soon, what should we do? Nga nang Juan Bautista ka rin tao, well, nung ating nga duwang kamisita, yung metong ragu, dakeme ka rin nga ala. Imalan mo, nga duwa ka imalan, nga duwa ka sapatos, paris sa sapatos, sibiyeme ka rin nga ala. Nga na, share it. Nung ating gampamangan, alala rin kasiping mo, why don't you have the guts to share what you have, Ana? Uling, elam, miminalog, deng aliwa, uling, gagaligat syulapin, king nung nanin sukat dan dapat gawan, uling daratang neng, mabilis na mabilis, ang Ginoo. Ngarang linapit ding tax collectors. Uy kami nanong gawan mi. At may kibachiwa na kumayingil. Sobra. Karen tao. Malunos na kuman. Pamangurakot ito. Ayaw gagawan ito. O ita. Tinapit lang naman din sundalos, din pulis. Uy kami po nanong gawan mi. Ngara. Gawan nyo nga na, kung mamatakot ka rin tao, bang kanita, duwanganan da kayo, pera.
gagawa ng extortion. Nanakyan managyo na kayo, kayong sweldong tatanggapan nyo nga na. Nano ining bottom line na dining kausukan na ini ng Juan Bautista. Live a moral life nga na. Biye makatuliran, biye mahayap, biye banal. Panintunan nyo yung katutuan, ang lugod, ampon ang pleasing. What is pleasing to God? O ita, ito po yung buri ni Payabot. Balo nyo, agpanggarang historians, for a period of 400 years, alang propesya, alang missionaries, alang locusionists, amay magsalita, kimbiera ring Israelita. For 400 years, nga nawari, very, very silent siya. Inginu, alayang pepabal, a propeta, para magsalita karela. Nung niya, anyan datang ni Juan, huling umeneng datang for the first time. The first coming, datang ni Inginu. Aba, yan dandaman day Juan, king way of is being a passionate preacher. He was a very passionate preacher. King gayang pa magsalita, bala mo, menibayo na rin tao. At may nga shake la, kapanandaman. Nung inya, kukutangda, nano yung gawan ni, ngara. O ito po din dam yun nandit. Nung nanong sinabi ng Juan Carrera, so excited la for the first coming of Jesus. At Juan Bautista, yung linto, propeta kanita, at migsalita in a very passionate way tungkol king panyatang na ning ginutang Iso Kristo for the first time. Now, after 2,000 years, more than 2,000 years, pahintungulan tayo. Ingkaduang panyatang, the second glorious coming of Christ. Ninong propeta, ang magsalita tungkol kanining eni. Wala niyo, ako po, in my humble opinion, kaya gana akong reflection, in COVID-19, yung magsilbing tatalakad king persona ng Juan Bautista. Kaya tao, nunay sakit yun. Emu king balayan Israel, nunay mabilog ayato, mabilog aketawan. Magsalita yan, yung sakit ay ni. At uling mag-variant ya, mag-change ya, manaliwayas ke. Mihiras na keng ausan ng Omicron. Antina mong sasabihan, prepare yourself nga na. At ulinanin ng COVID-19 na ini, luban nyo lang rin YouTube channels. They will be speaking about the apocalypse. They will be speaking about the warning. They will be speaking about the 3 days darkness. They will be speaking about
more tribulations to come. O rin siguro rin magsilbing Juan Bautista, ngayon yung panahon tam. Mahalay para niya kasi yung panyatang na, emo king balayan Israel, emo king Jerusalem, emo king Nazareth. Noon mabilog ayato. Noon niya, kening COVID-19, pagumpisane ing boses amasikan amatning matni, balamwari kulisakya, para kaya katamongan mabilog ayato. At kaybat antabayanan de pa ngakupin. Deng Juan Bautista king anyong YouTube channels ang magsalita tungkol king apocalypse, tungkol king warning, tungkol king 3 days darkness, tungkol king miyailuang tribulations o kapagsubukan, persecution here and there, at aliwa pa, ne? Nano yung panagkat na po ngeni, ne? Ako ping po kayo. Itang munang panyatang na 400 years completely nambya ing balayan Israel. No prophets were in place. No prophets appeared. It was only when the child Jesus was about to be born that John the Baptist, the prophet, came out and he spoke about the first coming of Jesus. And he was preparing them. And as I said a while ago, he was a very passionate preacher. At ding daw, makadangat-langan, abalagbog kaya, tungkol king kayang sasabyan, at lepitan de pa, remyayiluan tao, makasalanan, mangkanita mo abalura at akilala kaya nung naning sukat ang pon dapat danggaawan para king pamagsadya, king first coming. At nga kupin ngini, kukumpara kay ito, itang 400 years ito could be very much an equivalent of the 2,000 years. 2,000 years before the coming in a glorious way of Jesus. Baluta mo po, adwayang beses, datang ketiking masala, first and second coming. Ado mo. And kutang, daratang nepin for the second time. Ining kayang COVID-19 ini magbadyayaw o bibiyang signal that He is coming already. And how about the YouTube channels where a lot of prophets, new prophets, missionaries like Maria Divine Mercy, like Maria Luz de Maria de Bonilla, like the Blessed Mother of all of salvation, like the Divine Mercy. Akakita lang po rin, babyelang babala, babyelang aus pansin. At yung pong bottom line na nini, yapining, katatakot. Ang importante mo, yapining, pa magbalik loob. King apong gino. Conversion. Nakupin sasabi, in lockdown, adebatan mo for almost 2 years, and the quarantine should have taught us already how to pray incessantly
to God and how we should share our bounty to others and how we should make some sacrifices for this event. Ausan tamong the second glorious coming of Christ into the world. Sana po, kaluparan mo ring tao kanitang panahon ng Juan Bautista, excited lang i-correct, itulit, ing baluktot ng pamibiyebye. Makayan mo naman sana, ing kakita mong maging kimot, itulit tamo, ing sukat ang pon dapat, ing kakita mong pamibiyebye. Bangganita, datang niya ngene, datang niya bukas, tungnu alang may kibalo kay katam. Alang may kibalo. Agyang nanong oras makasadya tamo. King kayang panyatang ausan tamong the second glorious coming of Christ into the world. Amen. Talagkatap. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutuli na lang kimban watiyato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipa krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, King Catlung Domingo ning mebye, pepay ta siya banwa makalukluk wananin Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman ketiban, mukum ka rin mabye, ampong may ngamate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pami sa Makdi Santo, King Panga patawad na rin kasalanan, King Panga subluran mete, at King Bie Alananga. Amen. nung tutumong dimot, ing tula busal tamo, mekad uling sapat, ing kekatang panga Kristiyano. Manalangin tamo king Diyos ning tula, batang parating mibyebye, king kayang kapayapan at tula. At nga tamong makibat, king balang kay donan Ginoo, ikaing sablaming tula, itang po. Ginoo, ikay sablaming tula. Para king Santa Iglesia, ban parati ning ipahayag ing ebanghelyo, anti ing masaya ng balita ning maragul at tula. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ikay sablaming tula. Para king marimlanang yato ning pamangasiwa at pamangawa. Ban pasibayo nung dinan pansin, ding tao at abalik ing diwa ning tula at saya. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ikay sablaming tula. Para karing kalulu at daralan kasakitan. Ban apagkalubta karela, emu ing karelang kailangan. Nune ayatad ta karela, ing pali ning kiyakatang lugod. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ikay sablaming tula. Para karinganggang Kristiyano, ban mabiyasa tamong manatiling payapa, busal ding kapag subukan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ikay sablaming tula. At para kekatangan, ban mikadiwa tamo king pamagsisti, ang makagawang pikalyan karing kekatang sarili, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ikay sablaming tula. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ikay sablaming tula. Manalangin tamo, O Diyos, aginumi, pigdala mo kayong katimawan, kawamilatan ni Jesus, anak mo. Ibiyebye kay sana karinggamat mo, anting metong malayang balayan,
at anting tawan ni maragul at tula, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Manalangin kay kapatid, maningkakot kay kayong daon, matanggap yara pa ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, ki kapurit kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katami kasaplalat ni mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo igpaming miglalang, ikatula mo sana rete ing kay kaming panalangin at ayin, ing nanumang kakulangan na ning kay kaming kagiwan, kapnuana sana ning kay kang lugod, iriado ni kumilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka At antimo, nayo rin puso'y makayat nano pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tamo. iting karapat dapat at Tunaypin, karapat dapat at matulid, sugat at mga kabus, ing pasalamatan da kayong sablang penandid at numan ka rin. O Ginoo, panalig pa, mayupain tuto talanganggan Diyos, kamilatan ng Kristong Ginoo. Inyang migpakumbabayang may kisaot kay kami, anting tao ti parana itang binalak mo kanita pang minuna, at biklat niya para kay kaming dalan pa inturo king kaligtasan. Ngayon panayan miya itang aldo po tang Kristong Ginoo. Magbalik yang pasibayo kambening kayang ligay. Kanita maging kay kami asana itang kaligtasan, apay nga ako na ang yan ipaninayan miking mitmong kasalpantayana. Ulinita kamben sa blangkor, nangangel karimban dalit ming kay kang ligaya, alangtok ng ngaming ang kakanta. Diyos may kaya, milit mo yung ano, ating labat kingkit, kang ligaya, o sana, king katatas-katasan, Morning darata, king lahiw, ning Ginoo. Morning darata, king lahiw, ning Ginoo. Hosanna, sana, king katatas-katasan. Morning darata, king lahiw, ning Ginoo. Morning darata, king lahiw, ning Ginoo. Tunay ka pinbanalogin kayong panibataning sablang kabanalan,
Ganito pagpalampang ipabanal mo sa ating ahit ng slag ng Espiritu, ban para kaya malyalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Paidahan kusang labkim pamilas at kamatahan kinwaning tinap. Kaya pasalamat siya kay piraso na at binyay ka rin kayong disipulos nga na tagapanyay ikungin at kaninyay nga akong katawan amitawan para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ng apunan kinwaning kalis. Pasibahin pa salamat kay gadinyaning kalis. Karing kay disipulos nga natanggapan yay, ikungin at minamkaw kani. Iriyang kalis ng ganakong daya, ang daring bayo talanggang tipan. Amibo para kay gat parang sablang tao. Pangitang patawaran ng kasalan daptan nyo iti, bilang kapighagan akan kanal. Pasyag tayong ini misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, Pino, kay kami ang naganakan, ang sublimong medye, kay kami ang pagmasusyan, paligayang pamagpapit, kay kami ang parehayo. Amen, amen, amen. Nyangin ang gaganakan miyo igpa, ang kamatayan at pamanyabli ng mebya ng nakran yakik. Iting tinapin ng kalis ng kaligtasan, laning pasalamatan kay kayong pepalyan kaming, matampang talakadara panuban sumuyo kek. At mapangbabami ng pagamo mo, kingi kami ang sanang may sulo-sulo. King katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang tingmetong nimbanal ay Espiritu. Ganakan may oigpaing Santa Iglesia makalaganap king meto yat. Panaganap yes sa aking lugod. Kambining kay kaming Papa ay Francisco Florentino, kay kaming Arsobispo Pasiano, kay kaming Arsobispo Emerito, ading sablang pari. Ganakan mula naman, din kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan paging lugtang, ganakantalang kaya katang personal at kayo doon king. Ganakan mula naman, ding anak mong di Alendrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Liana, Marcela, Jose Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Soltera, Felix, Isabel, Fred, Salome, Antonio, Dionisia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Lucas, Consuelo, Juanita, Concepcion, Isabel at Bernardino. Ay naos mong meko ketikinyat. Ang tinigambinyag, may telakambin ng Kristo, ilakain la naman sana, king kayang pangisubling meg. Ganakan mula naman, ding kaparading pepaynaw na, at maninayang subling mye, ading sablang miyang nabiyet, ang kapan mo sana. Kimaligayang nga harapan, pakalon mo kengan, gang keng karapat dapat maggamit, kimbiyalang ang gabang kambyan ng Birhen Maria, indo ng Diyos, kambyan ng San Jose, kayang kalinis-linis na esposo, kambyan ng Apostoles, ading sablang santos, at tinupad king malmong kaburian, kayang kay kama ng panun, puriyan agat paligay kamamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kamilatan ng Kristo, kambyan at kaya, igpang mayupay, kagawin na Espiritu Santo, punagat parangalan, manggaman tingalangan niyo. Ngini po rin tayong igpamigdalang kay kata.
kaharian mo, may pagpapalo. Keriking ako, aking banwa, may pagpapalo. Ing kakamami, ing ano, ibigyan mo kay kami, ibigyan mo kay kami, kinadongin, at ipatawad mo kay kami, ding sa ka, anting pamamatawad ni karini kasal kay kami, emo kay pay sa aking tukso, dunay kasking mahal. Ikaw sa kamyaw, Ginoo, king sablang marok, alag ng pagkalubing kapayapan kayong panahon may, banging ka sa upanan ng kayong pagkalulo, para di kayong may kabos king kasalanan, at maligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami, kambin maligain ka panaligan, king panyatan ni Kristong kay kaming talapangabs. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kayong apostol, ang kapayapan lalakong ko kay kayo, ang kapayapan ko babiyay ko kay kayo. Masa na balik na ninggay kami kasalan. Dalawa ng kasalpandianan ninggay iglesia pamayapan may ang panbilog ng pangking kabariyan. Kambyat magari, mangkaman kingalangangga. Amen. Ang kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilan man kay kayo. At kaya ka antimo. Pagitapong yan, may kakabitong taam at may kakalugod kingin. Kapaya, peace. Nyoing ko rin Diyos, nyoing malakong kasalanan niya. Namiyaws king apunan ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga man mo, kumayap na ako.
Siklod tamo po. Intatak ning mabiyejos. O kakong Diyos, kakong malugudaig pa, tatanggapang kengmit mong lugod at kapasalamatan, ingkaya kang dibinong tatak ning pamamingwa. Ingkaya kang kadyosan, babalot ning katawan put kaladwa, manggamang kapilan. Duro ko kumit mong pakumbabang kapasalamatan at darawang ko ing matinding lugod at katapatan kaya ka kakong pakamalan na igpa. Pagparalong po kaya ka ing panlalo mo ko at ding pakamalan ko, kapamilatan iting makapasubaling tatak at pangako uhing biya ko kim pamanyuyo kaya ka manggamang kapilan. Kaluguran da ka pakamalan na igpa. Ibiye mo yung pakalulo mo kareting masakit a panahon kaluguran na igpa. Darawang ko kaya kang katawan daya kaladwa at panga Diyos ning kaya kang lusok kaluguran na yanak. King pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampon para karing kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Talakad po. Manalangin tamo, O Diyos ng pakalulo, pagkalum na sana kaya kami niting Eucharistia ang kaya kang divinong kasaupan. Ikabos na kami karing kaya kang kasalanan at isadya para king aldo ng kebaitan. Ingkay kaming talapagligtas aginu manggaman king alanganga. Amen. Migising na, Pingi paligtas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Gising na, pingi paligtas na kaligtasan, malapit na, malapit na. panahon na kapag migising ka, kaligtasan mo malapit na, malapit kesa kanilang minuna, minuna ng silang pantaya, minsan lalahi lang dakutan, king masalak kanilang labanan, dalam kita sendiri, ang niyanin, king kerang
gigising na ring ipalipas na kaligtasan. Malapit na, malapit na. Gigising na ring ipalipas na kaligtasan. Malapit na, malapit na. Ang anghel ni Ginoo pabalwan ni Maria, At kinagliyala lang ni Banal na Espiritu. Bapo Maria, kaging grasya ng Diyos at yukik, huwag kagaring sa babay, huwag niya pa naman bungat siya ni Jesus. Santa Maria, ang Indo ning Diyos, ipanalangkep makasalanan, ngayon po ng oras ning kamatayan miyan. Ani kung alipan ng Ginoo, Malyari kabud ka na, kung tingging kas mong aman. Bapo Maria, kaging grasya ng Diyos at yukik, huwag kagaring sa babay, huwag niya pa naman bungat siya ni Jesus. Santa Maria, ang Indo ning Diyos, ipanalangkep makasalanan, ngayon po ng oras ning kamatayan At hindi miyan. binaverbo may katawad yan At tao. may kisaw siya kaya katao. Bapo Maria, kaging grasya ng Diyos at yukik, huwag kagaring sa babay, huwag niya pa naman bungat siya ni Jesus. Santa Maria, ang Indo ning Diyos, ipanalangkep makasalanan, ngayon po ng oras ning kamatayan Panalangin miyan. kami o Santang Indo ng Diyos. Bami nga pang ituluran na bang nanipangako ng Jesucristong ginutam. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa pong grasya ginamin Diyos, ding kalatwami, at ang patking pamamalita ng anghel, akilala yung pamikatao ng taong Iso Kristo, anak, uli na naman yung pamailasan at kamatayin kayong krus, apakabutan mo naman sa ng likay ng pangasubli ng bebye, alang-alang sa pagking ginong Yeso Kristo. Amen. Ligay king ikpat, king anak, at king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligay ba't king kamumulan nget kapilamanggamang king alanang. Ligay king ikpat, king anak, at king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligay ba't king kamumulan nget kapilamanggamang king alananga. Ligay king ikpat, king anak, at king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligay ba't king kamumulan nget kapilamanggamang king alananga. Inginuman at tiliya kay kayo. At kaya ka At antimoy. isunana kayo ng Diyos, ang ikpa, king anak, at king Espiritu Santo. Amen. Ibisa mayan may kayo king kapayapa. Salamat king Diyos. Maya pagimpo. Palipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Gigising natin, palipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Virhen pe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo. Malare na ning banuat yato, e malen ke ka manigapu, king ninyo Jesus, anak mo, bendisyon, ibigay ka rin tao. King panuning kasakitan, baleni ikaing santunan, kas ngawanyan kekong daralan, salat grasya
pakalulot kalamla. King balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka, kekeng Hindu. Apis ni King Diyos si Dauro, patulunan ning akong grasya. King anak mo, lapit mo kesana, idwa mo ing pakalulot kalamna. King balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka, kekeng Hindu. Apis mi